IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasigurado ni Kagawad Elviro Agoo iti Davila pasukin Ilocos Norte ang nakasagana da iti Bagyo Inday. Imbatad na nga adan dagiti akdang tigong luda ang mangalap iti Davila isong alistuda ang nakapagsagana. Ngayon sir na ikwat iti weather bulletin tayo karaman iti signal number mga dito super typhoon Inday. Yung malakit ada dito sa atin ito lang mapektaran kung na wind signal number 1 ngamin after 36 hours isong kadigito yun, mapakaamon, nagiti kalugaran tayo, nang nangroon ng kadigiti agkalkalap. No, nakaready data, sapay kumatahan tayo mo ng madidigraan yung gusto. Kadito idadating ni Super Typhoon Inday, sir. Kuna na, nga pa man asumrek pa ilang ti bagyo ket nabagandan, babaen kadigiti kameng ti PCG, ken digiti dadto mga ahensya akas ti MDRRMO. Pumikit din, always ready mo ti MDRRMO, ti pasukin, and digiti po ang Coast Guard. Damit digiti nakabasang PNP tayo dito. Gandang nangaroon na dito yung opisina ni Apo Mayor. I-disseminate na sigud no kung ano kasi nga signal number 1 isang panagkita kita well prepared mo aming nga kalugaran tayo naglalalo ta kita social media mit number 1 nga pag ikukuan ti kasi nga damdamagan sir. Kabayatan nano pa na ibayog ang signal number 1 iti Malim Kalman ket tuloy latta iti trabaho gaputa nakabarbara ken nakangatngato ti init. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.